Poštovani hrvatski narod, dragi ljudi, možda se vam čini da mi smo Ukrajinci, to je ta lijepa nacija koja se živi i pjeva vanka. Nije to tako. Mi smo svi došli u Hrvatsku zbog posla, zbog ljubavi, zbog obiteljskih razloga i ostalo. Puno ko od nas ovdje žive većinu svog života. Ali kad to je dešava u tvojoj domovini, kad gine tvoje djeca, kad tvoji su roditelji side u podrumima, kad ne znaš šta očekivati od svake sekunde, ne možemo smo mi ostati bezrazlični. Da se vam ne čini da to su glupi skupljanja na rivi, mi vas jako molimo, vas molimo na kolenama. Ljudi, pomozite, da se vam ne čini da to je daleko. Vjerujte meni, ja ovdje se živim 8 godina. Ja išla niti jedan put do Kijeva, prolazila Lavov. Ljudi, dragi, do Lavova vam 1000 kilometara, to je ništa. Mene je od Splita do Zagreba 300 i nešto. I još malo ja sam u Lavovu. I još ja sam odmorila, ja sam u Kijevu. To je tako blizu. Kad se hrvatski narod kaže da mi smo preživjeli taj rat, da mi ne želimo više, da niti jedan naš momak neće otići pomoći. Mi vas potpuno razumijemo. Mi se znamo i osjećamo tu bol koju se može dati agresor. Puno su ljudi sad u Rusiji. Vidjela sam srpske članke. One su uopće ne razumiju šta se dešava. Moja svekrva koja živi na granici sa mnom ne razgovara. Zato što ona je misli da smo mi, Ukrajinci, počeli rat. Srpske su članke glasi da je Ukrajina napala na Rusiju. Ali ne, ljudi, čekajte nam. U naši su nebodari, idu granate. Naša je djeca. Po 17 vrtića se strada od otvorenog neba koje Evropa i posad nije zatvorila. Mi smo molimo o pomoći ljudi. Mi smo svi stojimo na koljenah ispred prijatelja. Ispred prijatelja pomozite za to što je Černobil već u rukama ludoga Putina. On je u rukama i vi ne razumijete šta je to. Ja sam 84. godine rođenja. Kad ja sam bila beba, moja majka je živjela u Sumskoj regiji, to je blizu Černobilja. A ona kaže, ja te ljuljam u kolice. A od kiše su meni crvena cesta. I ja ne razumijem šta će biti sutra. I vi ne razumijete šta je to Černobil koji je sad u rukama Putine. Kad je čovjek je skroz poludio od svog imperializma, on može sutra staviti bombu u taj Černobil i svi ćemo me gutati. Svi ćemo me gutati taj Černobil. 2000 kilometara, nije to daleko. Sad već u Kijevu se bilježe visoka radijacija zbog toga da tam prošli vojska. To se niko ništa ne kaže. Ako i kaže, ljudi se kažu da mi smo daleko. Ne želimo to slušati, mi smo to prošli. Ja vam molim, ja vam kažem, kad nešto se u rukama luđaka, može se desiti bilo šta. Za našu djecu ja sam tu u Hrvatskoj, ali moja cijela obitelj, moja majka, moja sestra, svi su moje tamo i nema nikakve mogućnosti da se one dođu. A znate da su moje tate i majka, one su liječnice, one su čak i ne žele, oni rekli da mi ćemo tu poginuti.
Але ми ćemo pomoći ukrajinskom narodu. Ja vas molim, Evropska unija, Hrvatska, sa svima riječima, sa riječima nacionalnih manjina koji su kao mi ovdje su naseljeni, koji su pričaju bugarski, mađarski, poljski, njemački, obratite se svojim manjinama i recite ljudi pomozite. I ako vi mislite da kojih sankciji može Hrvatska prijetiti Putinu, može se zabraniti sve što možemo od svake države po mrvice i možda to će pomoći. Sad su nebo nad Ukrajinom otvoreno, svi se obećavaju pomoć, ali sankcije su tako spori kad pogađa u 17 djece bomba. Koje sankcije mi čekamo, ljudi? Ja vas molim na svima jezicima ove kugle zemaljske, obratite se za pomoću. Od svake europske države je po jednom čvrstom rješenju i možda to će pomoći zaustaviti rat. Mislite o tome da ova ugroza od luđaka je sutra iznad vaše djece? Černobil se poširiti na cijeli svijet. Sad je on u rukama neprijatelja. Ja vas jako molim. Ja ne mogu pomoći nikako sad svojima. One su spavaju u podrumu. Vi to preživjeli. Samo ne kažete da nam toga dosta. Ja razumijem da vam dosta i ne obraćam se ja za nekoj humanitarnom pomoći. To je ništa. Pomoć je u tomu da vi sve zabranite Rusiji. Razumijem ja i te ljude, Rusi, koji i ovdje meni nisu neprijatelji. Oni su meni prijatelji. I mene rodbina u Rusiji. Ali kažem, pametni su ljudi. Kidaju svoje putovnice ruske. I oni kaže, me ne želim živjeti u ovoj Rusiji. Nismo mi krivi da smo mi rodili se u Rusiji. Kao i sad niko ne zna šta je desilo sa Navalnim. Tako se i ljudi boje. Oni su izlazi u Moskvi, u Peterburgu, svugdje na cesti. I njih se uzima policija i vode negdje. Vi razumijete da su ljudi, svi mirni ljudi. Stanite ratovati. Ukrajinci i Rusi koji su mirni. Ratuje neka i vlast, politika. To je velika diplomatija. Ja vas jako molim da su budete diplomatama. Da ne kažete da moja kuća je zadnja. Da pomožete sankcijama. Nije humanitarnom pomoći, mi to isto ako možete. Sad ljudima to treba. Ali najprvo su sankcijama koji su mogu sad nešto izmijeniti. Zato što to je skroz nije daleko. To je, vjerujte meni, išla sam niti jedan put. To je jedan dan sa autom. Djeca mene u 3 godine išla sa autom. Kad se pukne Černobil, svi će ti idete ti narančaste kišnice koje smo vidjeli mi sa Sovjetskog saveza. Ja nije ni za kakvu vlast. Ja za mir između ljudi. Ja za ljubav do ruskog naroda koji je miran. Ja za ljubav do ukrajinskog naroda i do hrvatskog koji je miran. Ljude, stanite sa ovom dezinformacijom. Ljudi, širite tu informaciju koja je istina. Nije napao ukrajinski narod na Rusiju. Kad je gine djeca, kad se ljudi spavaju u podrumi, kad idu pensioneri u vojsku. Ja molim svaku evropsku državu, prevedite koje može sa manjina na bilo koje jezike. Ja vas molim za te sankcije koji ću stopirati ovoga luđaka. Od svakog po nešto i mi ćemo pobijediti i bit će mir u svijetu. Zato što mi svi trebamo to. Trebamo podršku. Ni u kakvom slučaju ja ne pozivam hrvatske momke ići ratovati za Ukrajinu. Kao poziva Putin, Čečenci koji su vikaju da svih ćemo izrezati u Ukrajini. Ne, stanite.
pomozite kao pametni diplomati. To sad treba u svijetu. Smirite se, napravite sve. Ne bojte se da ćete vi izgubiti. Tamo se gubi.